Ka mukaddama PIL wadayele High Court ka mekhalia hadin wa ematho ay kachiti wa ujor cha yung bichar hay to wa ba mantudu wa cha akta de wachna surok hay wa da phalang wa gidur wa giwide sebut yo penyo ini nin gisngi da chong bichar ya ni PIL wa ga High Court ong wa yo kharniat ya rukom chna yo ni surok wadrong san point kande wi san kilometer uwana do khliterchi hado triang riang uman le kang juai bypass uni surok to ochna hay lut wa kande hajar les pa san ma pra point run rulak Wega yung bicara ong ba kat kam ka status report ba yo de khana bnya wega yo wa contractor kam jo executive engineer PWD roads chim khia ki wa perkhat ye cha kta ka wa kam jo ki sajan hado ke langkha wa rap ki bru do ong le wa laj ne wa pha yo contractor wa le ye wa kam yo yida ka report khana bnya ko EEG wa man ko du chi sla don hi wa le khana ki wa de le ai to wa ni ka hai ko ong wa ini ivom men se mo kut kle ha wa pangkre de wa khlam yida ya gram au Waro kitu gi embentau le ini dau hap ko ba kle hau bicara ya ni mukaddama neliang advocate general ke sarkar jela depan por wo jubab de warap nia khamtam komon mo yo ki thau chna ya nusrok wada de le na mom le ya impact assessment yo tip hado kat won mo yiu cha kta de tip le wakat ni da bangkho yo moi khanda wo mi ne chna yo nusrok wada chna le ye kam yo le upoi khanda chakwa kamte de airport arti ya wo pha ek report bo bnia